Hai guys, ini Komisar itu malam 31 dekat jambut tahun baru 2025 lama tuh kami pulai rumah penyair tapi kali itu ketegak bala budak exam so nyambut dia berbanda tuh mas sunyi nak kalah saya tuh sunyi suara punya raguak tuh kira raguak meh so, stay tune guys, subscribe, support Wa Entertainment. Okay? Pakai balok cantik. Pakai balok. Mam. Pakai sedapnya. Kayak ubat dia nya, ubat. Pakai balok. Mamat. Có nhớ đọc sao không? Mam. Ya. Agak sekali dak. Sekali. Ya. Mambat. Sehat. Gila lancar. Tepuk tangan. Wow. Ada kau buat nulu ni tiap ya cedin. Kita itu lah ya. Giat tadi. No. Orang makan ubat pedih pala, pedih deh. Siapa kamu makan ubat? Ubat pedih pala. Latai. Agama sira ayah dito dia pandai. Mama tu play mo panjai. Masih hai lo. Kenapa saya mau pacaran? Siapa dia? Ngapain lo baik to baik ini biaya tuh. Wah wae. Mandu lawak wae. Nenek lawak sudah ya wae. Sudah nanti jam pukul 12 malam. Hari Kap Tukar tahun. So stay tune guys. Subscribe channel Wa Entertainment. Sementara nanti jam pukul 12. Nenek lawak guys, nenek lawak. Standby balua kami ngiro ay payo keluar. Nakala balua to. Pai balo belum ada to. Ada. Ay sudah balua ngiro ay ngayo, sudah ya. Standby sudah baluanya.
Selamat tahun baru. Bayang itu panas. Mana awak enggak penting kalau Standby sila makai. bayang. Sebentar makai semayang dulu. Malik tolak kencang. Kau jangan. Amin. Tereng.